Ingdeng pli DPCKA mahang ke tegani Dipu Recreation Park along Katalondam. Rusem son singing tia mahang ke tegani APHLC penta Talondon. Break jam adim pong paroi sira crazy Samson singing tia mahang ke tegani Katalon. Kardong pinia Adap Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi non arjui tha birtang ton pen. Kedam tang thang ni pioneer keparni District Press Club of Karbi Anglong Tihek pen DPCKA ingdeng plia mahang ke tekarni Recreation Park along talon ponsi chipate joplot pen digonto teron mai phu pen Danielson Bay kongchun bangar pu chipahai pon. Karbi Anglong arlo atok anu rong surong bot along ta phirangke kapang tang ponjia phanpura kedam tang surihini ra kretroxian ingkan District Press Club of Karbi Anglong amahang na patheklo bang sor ni pen nang talon bom bang bom si arkoi ni pioneer kep arni ana bangke ningkan player tanang ke plengar ni talon ponlonglo sayang denga teng pen DPCK mai phu kirirong hang pen song alama ing thu ponsi chikimo asai ding pon bang so phi radamai pika paman ponalong DPCK mai phu kirirong hang pen kachari ponamai along mai ke phalam the phutak DPCK kongchun bang Danielson Bay pensi than par jupon mai along aluhi sar poman pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Chandra Das Singh kachitong dunalong DPCK BD sar long sing teron DIPRO Utpal Dimasa pendanglok phirangke klem bang atung chetong dun kachitong dun aluhi sar po Deputy Commissioner Singh pen kaning je pon atengke Karbi Anglong arlo print media punon lapen electronic media tumpunon kido ana tumta mesen pensi saya mo klen ponlo lasuang bong meheno tum setame alangli tumpen chipaduk ponlo pusi maya long ning jepon. Please give us some time to explain ourselves. And right now we have just gone to the Model Code of Conduct Violation Act. So certain cases may be disposed of at our level, and some may be at the CO level, at the state level, and some may be with the Election Commission. So we may not be able to dispose of all the complaints. So election, maybe in the border, I believe I'm lucky enough not to have very violent incident during my 7-month tenure, but we never know. Maybe during election, maybe sometimes some incident may occur, and especially with reference to the border issue. That was in November 7th. See, we try our best because that has been a long-standing problem. I don't think that we can solve it immediately in 1 or 2 months. So that is the border, or even in some calamity, or in some other cases also. I only hope and request that please hear our side also. I'll try my best. Lason si phirangke tum kopuson pensi sorkar long pen ali kachipalong ponthek jima la pen ki claim ke dam nang jima bangso puthak DPCK ABD sar long sing teron pen than pachini pon bangso phi DPCK abarim asong priponsi puthot akimiar pu phan election mai phula pen kongchun bangar pu hinia phan pado ponlo bonta DPCK akimiang hoyalong mai phula pen kongchun bangar pu longta kachidan duna lo ki pidun bang ka vedera jok digonta teron mai phula pen Danielson Bay kongchun bangar pu chedan jok lot pen si arpulong ponlo bangso DPCK ke mesen la pen aprang anat kengkam ka chejor pon thek jia phan aki meson an klem pon pu pusi DPCK mai phu kimi digonta teron pen lamchak chipi pon lasong bong niliphan ilitum advisor senior journalist alang litum hanta me nili ninga klong men chorolo niliphan ningnang ma thedun la pen niliphan an contest pen niliphan nanga pahai dun pon litum kaddo ben chorolo lasi nilihin pen akimang ethethini ke thanang tung mangalalo nili kecheng si ilitum Karbi Anglong District Press Club permanent office away achihala office bang permanent office pa doi phanili la ningkane thomang bong nili bori ponji la pen second bang ke ilitum media security media nirapatta bolo lasi laso phanda nili claim phanili bori ponji la pen third bang ke nili District Press Club joint account awela la joint account ta nili prapjin pen kapu ponji phanili secretary ben chingwai po la pen fourth bang ke mane society ek along ilitum registration doek nangi laso posi halong ta registration nili ke claim phanili claim bori pon pu prapjin pen Roshan Hanse report Karbi Anglong live Ingdeng Paroi Sira Crazy Rusem Son Singing Tia Mahangke Tek Arani All Party Hills Leader Conference Rat Charia Songa Tumpen Talon Tunsi Pirangke Mai Padupon
kedam tang thang thang ni pioneer keparni rusem sonsing inti amahang ke thegani pache tondun si diphu rusem sonsing inti amir barialong aphlc asong pen jasemet pherang kemai kapadu ponalong rusem sonsing inti amahang ke thegani lage hini ke thom dukok lasi karbianglong autonomous council pen ni pioneer keparni isi hotpon web jia phansi aphlc lamjai sarpo angtong inti kathar tuning report nada ko mane Abirta non nang thana tingke bangla electric tumna thana tingke suri krihini ra pharo pho la bill pipede kamasi council pen lobo ki pipede kamasi la electric papa vede la pen repair pede al dai ke dakpi ni dolo la si non ni tum pi pulote bill tan ni tum si pi nang kok pula pusan ho je plan ku si hala chi rung hu he tik lo je Kesi ke chok atau Sony pilih dak cingrum si pilih bangke kimo dah masa yang ini dengkon no hasil labang suar ni ini tu macam kan kacun ngiri kang tunggu bangala no ini tu amahang ke thega ni raja semet pet ini tu RD people cek kena sot muher itu mai tu pulo lapen isi hedung non ke kenang langa bangala puan no ini tu amahang ke thega ni ini ke thom no ko narket tado clean narket tado la penning kore narket tado sita maheta pulo itu mahe masoro tumpen kacing ki se thala teng la kan ala itu kurkimo tarle ber ti itu mahe hydrom se ketana tu sta me seminar ti ka do ve che koi sar kan ke market ku si dak long lo pasira so market bang kapat thiut khipji phan bang e council tum bang asai deng bang deng nang lang si itu matha Pinia rania son ke ningkarong rania son si paman ponsi diphu along ke tu rusem son singing ti amir baria long ke alira lon pensi talon ponang po potlo bonta ilitum along la puson ka paman long le det ke ningduk me melo rusem son singing ti le avete karbiang long autonomous council ta avete jia potlo bonta pinia langli nangkabor ep pona jok ilitum along ri long lo bonta karbiang long autonomous council pen katalon pon pedera bangke ningduk lo pusi hala puje ai kathar setame ningduk alam theche patlang pon news report Roshan Hanse karbiang long live rong crazy rusem son singing ti amahang ke thegarni volong koma jipen nili palong ta talondun karbiang long nang ke kim pite kang pi karbi khayapo rusem son singing ti pure theka ha cherni phong pharoi sira crazy ke chok thang thang ni final kepani karbiang long prek chama dimalong talon pon lason si volongkoma ji samson singing ti commemoration committee pen patir pipon si volongkoma ji samson singing ti abiria long si talon pon lo katalona mayalong alu hisar puaman pen HAD minister sumrong hang MAC ramsing tok bang joysing tok bi phirangkia barim sanju bora pendanglok ongdung man peng ke do tum chetong Katalona mayalong rusem son singing ti pure thea che the dut ti kahut alang li khailong ria pharman ke claim ke dam pachipa duk te kang pia kaya la mo phuta chithan chimum pon halapu nili press club abutung penta ingdeng pharoi sira crazy rusem son singing ti mahang ke thegarni melur kai pen chikimo ponsi talondun la pen nili press club abutung pen samson singing ti kaya la mo phuta chithan chimum pon প্রদান করেছিল এইটোই প্রমাণ কৰে যে তেওঁ আমাৰ এই কাৰ্বি আংলংখন কেনেকৈ সজাই পৰাই ল'ব লাগে কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব লাগে এই বিষয়ে তেখেতে আগৰণুৱা হিচাপে সৈনিক হিচাপে তেখেতে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে 1951 চনত জিলা প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ অৱশ্যে তেতিয়া হ'বলৈ পালে অৱশ্যে তেতিয়া সংযুক্ত মিকিৰ পাহাৰ আৰু উত্তৰ কাছাৰ জিলা হিচাপে Volongkoma jipen Wilson Terang Chokihola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live Kurjon khayamumang jasemet pet ingtino kumatum an ove kimia tumang bong kachichini akijuma son che theklongsi kachingruma mai paduponlo kedam tang thang ni pioneer keparni saming ti le penjor ingtiano kumatum patir piponsi phuloni constituency kaparlo lang arong alongsi ingtino kum chingruma mai paduponlo
Maya long seming ti la pen jor ing tianu khumatum atiri maphan an setami volu vo sang la pen long hong setami NC thokjer ponlo la bangke nilitum pinik heta lang li than lo nitum pineng pen ingdeng kit thomang dang lo nitum joring ti la pen saming ti la pen joring ti anok hum pen sinitum cheng lo nitum pu pentame bukajan pen dolo kalim hiti pen dolo disobai pen dolo dok muka pen dolo nitum pinang ananok hum ke nitum hemisia nok hum mang nitum pinang pangrum pen si pini so nok hum kecing rum ing bangkuan arum nitum ta anti bor ipom po su nitum ta kadok waiting vai pon sarlo la si nilip ni hang pen amunit phanta kon anke pangrum pon ni phansi bor ilo an so se pachitong i phansi nitum bor labang so tirim kang duk nang kok atheke ili karbi karbak asotun ke hakko pen setame tirim terama phan kachiki ke akenang sot binong busi phusar phisaratum chithan renti la so teng pensi intinu khum chingruma maya long setame puru phandar ke pleng lim jia phan la pening kan pharo suri mate saru sarlok an pure thelong ring tok ring ni pen ke dudun long jia phan la pen choklem chodam anathu ki mesen jia phan tirim teram akeng ri chuning ri mate ahu bang ka chohang padu ponlo bang so maya long hir bang parong ru amai setame padupon la pen maya long tirim kang du ka sai kurusar binonda ing ti pensi chapon seming ti la pen jor ing ti anokhum nonamat ke dosar angbong pen ke sarnai mate arta ke ongnai abang phubang phiat tuma phan karchu asai ke ding padupon ji kaching wai ji pu kachisi kachedanga dir ding piglo labangso angbong nilitum ke papleng thek labangke saming ti la pen joring ti anokhum tumpen nilitum ke cheng suri krehini ra krenar ke paninkan ke cheng si nilitum tim chingrum mamai bangke rong bang ki rong sarjeng long si padu ponlo la swapi krenar ke paningkan bangke tarabasa sonari terang rong si padu ponlo ada pang ingreng indeng hini lo indeng ke thom aningkan bang tuneng dakle thotlo ki biji pu sami tuneng lockdown do ko joine nilitum ingkinok chingrum mamai bi pon thekeda si pineng ke thomang deng ningkan pli aphisi nilitum ke thomang deng ingkinok chingrum mamai padopon lo nilitum ingkinok chingrum mamai ke padopon labang nilitum kemang ke ladake thang saring ti pen jor ing tianu khum amai phu prodip ing ti kachari pon kachingruma mailong kongchun bang harmon sing ing ti pensi mai ke phalam the la pen alohi ka pachinia sai pachun ponlo kachingruma mailong jaipong dongmukak kalibhiti bukajan tarabasa la pen prek jam ahawar penta chitong dunsi mai rdp dun pen sai angdeng lesen pen pachun ponlo langhin pen sar pangring tikathar la pen phuloni pen dirchuna rongpi karbiang long live tang te pinya Adap Abirta ke la pon se kang toniklo dumi thakmi kardom